여기서 수kim 알파의 힘, 감람, 감람, 우세, 남기가, 나무, 안개나무, lambat, nepan, lambat, hangu, sablan rumah, suyan khusumbang, oyale. Yang sablan mu bangat ilamu, angya bangat ilawan hangi ke lenghang, menawan sikama, untuk hangma, lakum tamine. Yang bangat ilain, saya masih takmu, misalnya yang sama, nanti kirwado beli, orang Arab, angya kon wi atwa hanum pa angya asetang ningen sa ko tundu para matia kon Male sida pun kiraba thiin yari oga ajumang thumale the pom kiraba pani kon pangmaila sikan osenda pom lapon lenho pangmaila ichapa ya kesapa bibi muringla pangmaila ren poli etlaba ya sukhilaba pangmaila osendam sukhim alpan simikim thimbeden Naka thi yunchip payen o himsina himmain sagi sapmuyu. Mena makin kumbar. Kini namhara thira ke tu yamakan thia ke tu pe. Himbo chama tunang ko. Sari ke ke tu pe. Maximum your nilai. Angga, kok asal mana deh? Sok mangga. Yang kepala kami. Alek, saya juga bilang kok asal. Cara joget-joget dia sama teman kita, kalau ini ada yang jadi minta ke hati kita, hai? Yang makan pintu ni, nampak? Tham, panggung kita, ikan kita semua yang kita ada, ayo kita joget lagi, sama teman itu, tarik lah, ayo kita pintu hang sampai bisa. Yang bapak suruh itu dia minta, angga yang macam hidup lagi. Allah, angga hari yang kami sekarang yang minta, angga hidup lagi Allah. Biasa itu ke, dia akan makan pintu ni, ikan hari ada ni, yang itu mana dia kopi, boleh apa tu buat saja. Ibu kita hari kopi semua lepas, di sampingnya apa ni, yang nak ho, tahu tu ho, tahu lah, yang apa tu ke, hidup tu ke. Hikir yang hidup lagi ya. Hei tu, apa, weh jangan tu makan nasi, nak hari tu ke, hidup tu ho. Lu hikir kan yang juga. Sekarang tu ke, lu itu aku kalau tu baik tu ke, tengok. Sokong tengok. Hidup tu ke. Lenho, pangwaila, nabla, nensi. Tanam bayam ho, subhanne, fuhimo, subhanmu, hambu setingsi. Hambu, maka selapapa, subhanne isu. Hai. Hai, kamu bukan baik ni loh. Tapi kamu ni kamu senang banget ni ada ni loh. Ibu yang buat, ibu yang buat. Ibu ni loh. Ini yang lain deh. Oh,
Anggalau gimana sih? Yang sama saat kita bertemu. Kenapa kamu terlatih? Yang bahkan itu yang cara itu saya tiba-tiba itu kan minta ada yang mau misalnya yang silakan buku saya ada lucu ya tidak seragam jadi kamu sih sama teman dia yang hero itu kan barunya percaya kalau tapi lucu saya kalau bisa menyaksikan sama mau buka mereka ikan kalau bisa susah sukses salah dosa yang mau Ada anak dia baca sah. Ini thilo kita nambah. Apa yang dia makan itu kin. Lalu mereka kina lah ini. Kina tu kan. Alu tiga wat. Nana dia tiga wat bahu. Aliam ko sampai bong yang sampai bong jadi cari yang masih oke. Lekin ini ada alkom mekanik saya mau tagi boma. Alu hatu masih kui hatu masih. Thoro bik ma. Ya meretin. Lekin akhirnya lagi tu. Halo, Himalaya, Zamara Kerok, Pamit itu, hidup nanti, Partner ting suruh. lanci, di tong siang, biasa, lehodik, cukup yang nafsu, yang aci sahaja suhan, sahabat bisa meminaksu, yang baru bibir sebab, tinggal dari bibir sebab, sehari bibir sebab, sama nambah hati sudi. Kan sama-sama baru bisa jadi sih kan. Oh yang bawa. Benda ini tidak punya asal itu jadi hotspi. Kamu lu tidak buat. Saya tak dengar kau kena nonton tu. Ale, memang rumah ale bang itu biasa ni. Memang ngan memang ni. Ale, yang pertama ale kampung biasa memang kita akhirnya kamu baca. Nilai dua tinggi dari kamar adalah susah. Neo muncul lagi. Nilai enam. Bisa dapat yang mau. Kiki kamu. Oh, tidak. Oh, sehat. Kira, ain susah juga sih. Kali tanam sah. Kembali king angin itu langsung yuk marah yuk hasil itu yang siang memang tersulit hai menang ya menang be al tiba yang hasil itu yang berbaik bani kong loh anh sensi loh kira masih kan tanam sah loh Tadi tanam sah. Susah disilang. Lên hong bác quay là nát la sung xỉ lên đi bà em ô su ham nu ham nu si thiên ghê hệ mô chú chú bà ghen bà u su an maram lek san ta zen nu pit chiro pachi loh kamu tengok terus bangun yang kantin ada yang jualan di sana apa aduh mana mana ini dia ambil aja nih enggak gimana duh ale marah-marah Mana? saya waktu dari mana nih Mana ini? Nah, sama ini cari kasih nggak ini Vietnam siapa? Cuma saya tahu nggak sah Enam deh. Nggak
lon bari ko lon beda ni anh sẽ nằm nằm cái chụp xin đâu bạc Mình tahu chỉ là mình tin của cậu ta mình đã tahu hả mình đã tahu mana ada aku nggak kayak gitu kan nanti kan ada kayak dengan tuh punya minggu apa yang sih tadi nama minggu apa mama masih suka apa hah apa sih ang mama saya masih nol nanti ada coba jadi apa sama sama ini sukungan menjadi kok kan tadi suku bukan dalam langsung mau hah suku bukan suku siapa sih ibu aku tahu mana sih lo tahu mana beneran biasa nanti pernah sama medali ini suku untuk sesuatu enggak kalau dari sini nah itu suku terus agak hijau banget tuh cái số không cho bạn anh ra cái số xéo wow như vậy thôi thì là cái số của bạn thôi cái số cái số này mấy đứa cicing besar aman kenapa jangan dokter main sumla lagi soalnya yang bilang sari banget yang buat sampai sapi berapa ada orang yang datang Lama ya baik. Tahu suami yang belum kau kesakti itu ternyata. Ante kasih suami yang di samping. Kalau kan suami dia lah. Saya punya tanah mau bagi dia. Apa ya? Ini saya. Ini apa? Aku sebenarnya suku untuk orang suku ras. Boleh deh. Kamu orang kasih tuh bukan boleh. Aku akan memang satu dia tidak. Terasa tahu ya. Anh sama menanin aku bain lah. Tahu satu tu. Iya. Dia kira boleh cara main. Hah? Adik, buat minjem ni. Iya, selang sebenarnya lagi ada cuaci. Oke, kamu ni ya apa sana? Oh. Nama ini nama ini sebenarnya. Hah? Dengan kata-kata dia oi nah. Kibo pura alaman sari. Kau itu oi kau. Kau net nudi awalan ni di mana? Kon ya sih kau dulu kan apa? Tapi yang kami, Net dulu yang bukan. Kau tak cukup rumah ni. Buat berapa kalau jauh? dia lagi nak. Anu kiri. Nama sinjo kan. Saya itu nampilan macam si bapak tu. Tunggu soal mana dia no. Wah. Tinggal. Akan cuma apa itu sudah apa. Kita kurang si bapak. Pengalaman di bangsa kagak tadi. Tiba sekarang aku.
Ini nyata banget. Em thấy mời qua này. Em mời đây. Hanya memang pici kerja mana? Dua pakai uang apa? Mấy bữa đi bơi đi. Emang pici. Akan ada. Dia mau sih nggak mau pakai ni. Emang. Nếu thì đều ba chỉ nói cái này hỏi không cái gì. Ok không? Mày bố cứ làm nó không đi làm đấy. Anh đang xem mình chỉ là kế bán. Mà thằng này Mày mua thì cũng là đâu. Và sao đi số? Ini siapa enggak tema tunggal. Buat ini. Mau jadi jago. Enggak ada mana dia sakit lah. Mang jadi apa? Tinggal. Mau apa lah? Dia lah. Ya, kau lagi mana? Oh? Coba. Aneh gimana? Enggak gimana? Halo, untuk ibu mbak pangwai dawai lemah. Kon pangwai la kesapa tutu bibi subba ngoring dawai. Jadi kon ini juga ninggeng sok le nama ho. Koyo pasenang jauh mangwai. Siksama, bikin sama kiri koyo. Ninggeng utak jauh sur mangwa. Fiksi ko tok naham kijopa. Wai ini samsa tutu govinda debi. Jadi hanghure panglo kijopa. Karena Rajesh Limbu, yang Rajesh re Himare nama ho, Panglo Magjopa Sanjuningam, yang Sudhang re, Panglo Magjopa enggak, abang Sunil Sharma, yang enggak Himare nama ho, Panglo Magjopa siapa nama labai, yang Thaing Kijengma, Thaing yakni Kibima, sekarang malam tiwai, kon pangwai lain, otak jom pangwai ada barang masih, akham babu kiri, kira le, lungmentik sudah berdiri alur lagi. Inu nasinga sewaro noge. Kakak tahu yang kita mau pergi pemainan, khusus bayu. Kalau ada macam masih di kompan, bah. Ina kejumpa desa ina siang kita yang eksternal. Membantu bah abang-abangi baru ni gunung singki jumpa wala. Kon suruh ni kon musim ada lagi dah tiksigi bau, teno starting mulai na. Tiang ada komen tur kamu mela. Kerekle abangi role nubai kijak nawa ibana hekiang yorik nuba bokengwani expectation mandam ज्यादा राम्रो भयो एक्स्ट्रा एक नुबा abangi role सबैले मनोरञ्जन पनि भयो रिफ्रेशमेन्ट भयो हैन के बुझाउन खोजेको हैन त्यो बुझियो हैन एकदम नुबावा अनि कन्सियन चाहिँ साथसाथ सल्लाह कस्तो पाइन्छ लिटरेचर चाहिँ कस्तो रहेछ त्यो चाहिँ ग्रुप म चाहिँ पेपर वर्क जोगेमेन चाहिँ यहाँ समिटा जोगेमेन ल के अरे नुबा पोगेर बिएको लागि त फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो नि मेला कन्ट्रो फर्स्ट जोडियो नि त तगिबारे नि जोग भयो तर तपाईहरुले यस्तो आर्ट मेला ओके बा र हिम्मत युनाइट मेला थिकुन के बोग्याङ सुजा पान्दन के जुमा एकदमै नुबा के जोगु कुसाङा के रसुम इंगा सारी के hangang bawa एकदमै नुबा न के सेवा हो सबैजनाको सेवा हो म नेपाली भन्ने
अनुभव छ किन भन्दाखेरि हामीमा नेपाली नेता पनि हुनुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल के भन्छु भन्दाखेरि यो जो हाम्रो संस्था मलाई एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन बधाई छ, यति राम्रो बङ्गवाइटलाई एउटा इनिसिएटिभ लिएर गर्नुभएको होइन। अन्त तपाईँको बङ्गवाइटलाई मलाई साह्रै मन पर्यो। सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई राजेश साधनमाको एक्टिङ एकदमै मन पर्यो। अन्त यति राम्रो पाङ्लोमा गर्नुभयो भने जस्ट यो त तपाईँको हाम्रो क्लास 8-9मा लेखेको बङ्गवाइटलाई नि त ड्रामा होइन, तर यहाँ देखेपछि चाहिँ क्या त्यो ड्रामा पढ्नु नै नपर्ने खाले क्या, यस्तो राम्रो स्पष्टसँगले भन्नुभयो। तर एउटा कुरामा चाहिँ मैले अलिकति उयो देखेँ क्या, त्यो चाहिँ अलिकति भविष्य सानो थियो क्या। अन्त अलिकति त्यो पनि अब भविष्य सानो किन भन्दाखेरि अब पछाडि बस्दैन कति सुन्दैन होइन, त्यसले गर्दा अलिक ठुलो त्यो भोइसमा पनि गरिदिनु भएको चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्यो। किन म पछाडि बसेको अलिक सुनेन है, अन्त यता आएँ होइन। अन्त एकदमै बधाई छ, तपाईँले यति राम्रो बङ्गवाइला गर्नुभयो, ड्रामा गर्नुभयो होइन। अन्त सायद यो अब फर्स्ट हाम्रो सेकेन्ड बङ्गवाइला सायद यो होला, पहिला पनि एकचोटि हामीले गराएको थियौँ एमएमा, तपाईँहरूको बिएमा यति राम्रो बङ्गवाइला गर्नुभयो। सबैजना एन्टायर टिमलाई एकदमै धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै तपाईँहरूलाई शुभकामना छ र आउँदो दिनमा योभन्दा राम्रो राम्रो बङ्गवाइला गरे भने पाउँ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन ल। मेरो नमस्कार है। र प्रथम त म मेरो प्यारो म्याम है युन्चुक म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु, किनभने यति सुन्दर अभिनय है तपाईँहरूमा गर्ने एउटा कला देख्न पाएँ मैले प्रथमचोटि। म चाहिँ सरले भन्नुहुँदा थाहा पाएँ कि योभन्दा अघि पनि अल्पाइन विश्वविद्यालयमा चाहिँ नाटक भएको थियो भनेर है। र मलाई चाहिँ लाग्दै थियो म आएपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ पहिलोचोटि यसरी अभिनय हेर्न पाएँ है। र यति सुन्दर अब मलाई चाहिँ लाग्यो कि कुनै पनि मैले म्यामलाई नै भन्दै थिएँ, कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो नाटक चाहिँ हुनुपर्छ, तपाईँहरूबाट एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर है। तपाईँले एउटा इतिहास नै रच्नु हुँदैछ, किनभने अन्य विभागबाट यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू गरेको छैन। नृत्य हुन्छ, गीत हुन्छ है, तर अहिलेसम्म नाटक चाहिँ यस्तो प्रकारले गरेको छैन। यो एकदमै राम्रो सानो, यति सानो उयसमा चाहिँ तपाईँले सायद 20 मार्क्स होला है, यति 20 मार्क्सको उयसमा चाहिँ यति राम्रो तपाईँले खटेर एउटा राम्रो अभिनय देखाउनु भयो भनेपछि एउटा मञ्च नै पाउनु भयो भने चाहिँ कति राम्रो गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई है अनि शुभकामना। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि कुनै पनि सानो होस् ठुलो होस् जेबाट पनि हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो है। अनि जान्नु, सिक्नु र जान्नु हामीले त्यो गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्यो होइन। भविष्यमा तपाईँहरूबाट यस्तै राम्रो एउटा अभिनय कला भएको एउटा नाटक चाहिँ हामीले हेर्नु पाऊँ, एकदम समग्रमा है, अन्य उयसले पनि देख्न पाओस् भन्ने लाग्यो। हुन्छ, दोस्रो नाटक थोरै पात्रहरू भएर पनि राम्रो भयो। दोस्रो नाटकमा चाहिँ निर्देशकीय पक्ष अलिक सक्षम देखियो, स्टेज कभरमा प्रब्लम हो, त्यो राजेशले म्यानेज चाहिँ गर्दै थियो। त्यो क्लिसे भयो, त्यो डेलीमा प्रब्लम हो, त्यो दुईजना क्यारेक्टर बिचको त्यो डेलीमा प्रब्लम छ, त्यो डेलीमा प्रब्लमले म्यानेजरले फास्ट गर्नुपर्छ। र त्यहाँ चाहिँ संवादहरू चाहिँ अलिकति कष्ट प्रयोग हुने, अनि त्यसमा चाहिँ दर्शकहरूलाई लक्षित संवादहरू आएन, त्यो आफूले मात्रै भयो। नाटक त दर्शकलाई टेलिङ गर्ने कुरा हो नि त। मैले चाहिँ अलिक त्यो नराम्रो कुराहरू भने थ्याङ्क यू, राम्रो कुरा लाग्यो भन्नुहुन्छ। ल्याङहुङ पनि राम्रो लाग्यो, तर जति अप्ठ्यारा कुराहरू उहाँले भन्नुभयो, मैले किन यो चाहिँ राख्ने भन्दाखेरि नि डाइरेक्टरले जब डाइरेक्सन गरिसकेपछि कतिमा खेलेर दर्शक कहाँ छन् पहिला चिन्ने हो क्या। या त मोबाइलहरू परपर घुम्यो क्या, त्यो घुम्नु हुँदैन, एउटै फ्रेमदेखि हेर्ने हो क्या। यो भनेको एउटा भित्तामा मात्र देखाइने हो क्या, दायाँ बायाँ हुँदैन। त्यसमा अलिक डाइरेक्टरको अलिकति निर्देशन पुगेन। अनि अर्को त अब डायलग डेलिभरको लागि चाहिँ राम्रो थियो, बोली जस्तो एक्सप्रेस आयो क्या, फेसमा देख्नु पऱ्यो नि त, फेसमा एक्सप्रेस आउनु पऱ्यो। अब कतिपय चाहिँ माथि राखेको छ, आँखा चाहिँ मजाले हेरिराखेर माथिको हुँदैन, माथि सँगसँगै बोली पनि त्यस्तै जानु पऱ्यो होइन। रुँदाखेरि त्यस्तै हुनु पऱ्यो, रुइराखेको छ यता भित्र चाहिँ हाँसिरहेको छ, त्यो नाटक हुँदैन क्या, अनाटक हुन्छ त्यो देखियो। अब म चाहिँ यो यसमा चाहिँ दुईवटा नयाँ कलाकार राम्रो देखेको चाहिँ सन्जुको जुन त्यो भोइस छ नि, भोइस पारिकालाई पनि सुन्ने गरी बोलिदिनु भयो, त्यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष। अनि म सन्जुलाई विशेष धन्यवाद, खुसी गरेको राम्रो लाग्यो।
अनि यता बलिउडमा अनि यता डाइरेक्टर पनि राम्रो पहिला चाहिँ राम्रो भरे भरे मातेपछि चाहिँ भोइस सुनिएन क्या त्यो मात्रामै भोइस हाई पिन्चमा भन्ने क्या भोल्युम सुरुमा राम्रो थियो भरे भरे त त्यो हुँदै गएपछि त भोइस त हराइ सक्यो अब मातेपछि हरायो यो बानी कलाकारमा पनि त बानी हुन्छ जस्तो कलाकार अहिले जुन खेलेको कलाकार चाहिँ जीवनभर नखाएको खाएको एक्टिङ गर्न त भित्रैदेखि आउनुपर्छ क्या त्यो शरीरका मुभहरू आँखाहरू पुरा कोटिङ गरेर टोपी सारिदिइहाल्ने होइन यस्तो गर्नु थाल्ने अब त्योहरू चाहिँ मिस भयो भने डाइरेक्टरले राम्रो चाहिँ प्रयोजन गरेको यो के भन्छ दृश्य पर्फर्मेन्स चाहिँ ध्यान गरेको रहेछ अहिले चाहिँ झाँक्रीको रिहर्सल हुँदैछ यहाँनिर क्यामेरामा हुनुहुन्छ हाम्रो शेखा हङ्मालावती अनि यता हाम्रो कोच हुनुहुन्छ सुनिल शर्मा स्टार्टिङ क्रममा हुनुहुन्छ फेरि शेखाको Kesapa bibi muringla pangwa ilaren pori et laba osendong sukhim alpain nisanghim thimbeten ten himsigang yen yunchi himaing sogi saknuyum lemsia bahango in ekang namsinang theya ichingayum अनि किने नाम दादा थी थुंगा के बसिंग के वा भाइ हिमो सामा थुंगाङ हो Maksimum yok may bare ni angga Allah yang balik hang ni alik ta tu gang bilang asal lah kau itu आशेक लाग्र के ल सामा थुंगाङ के नारो आता न त सामा थुंगाङ हे memang suksu kelapa jadi ku susah juk sekarang mau hati bagus लेगा थे वाले जोंग भी क्या ना अनि थे जोंग मांग लो कई पांग भी दांग भी संग ना फियांग हो Leong din itu mah kena ngomong thi songsu ilati iwa itu mah aku ini mah bikin bikin bi हाउ ही संग मगा ठीक हो तो मगा तो कांग बिला बट लोग ये सी Menang karena sama sama saya usia. Aljasang yang di. Mấy cô sổ không lắm mình có như vậy hô Ya ni saya yang satu masuk pun jom. Yang lupa Dulu. Tidak. Nanti dia tahu. Bikin satu ini. korek ibarat ini Dulu. Dah. Duh, mau saya hawa kayak ya dah aja sang supung hijau gue bilang agak supung bokeh agak supung gue nggak lu kampung lah pak 직진도 자는 소리. 난 김말 집도 아니거든. thuộc và xịt và học 이거 자는 집에 차온 거 제가 직진 좀 파. Sanu tiếng Việt, sao có giá cái thùng gạo tiếng Việt, cái giá nuôi có, hôm nay hàng ăn, hôm nay cái gì tu lu khá lắm lại, gang hàng hóa xéo kiếm được đá được gang thì đi khối đây đang nhắm vào số không bị này kita lepas, men sao quá xanh à thì đang nhau được không có cái này hàng hóa xéo này chú anh, 가끔 안 되는 거 믿지 마. 인모가 왜 인모? melu mo hivi pro me kami di pi suka no tapi suka 그만 계속 이 빨리 밥이 생각 보고 해봐 이거 좀 나기. mau Baik mak kiri ini berapa? karena game suka bagus anak hidup baru
Kiếp xíu đi mà vì hả? Đừng nói cái này nó im bên anh găng mấy găng với mà là cái mang cái rồi mà